Lord, this time, as we hear your word, it will bear fruit in every life in Jesus' name. Lord, show us, reveal to us the things we have not known, and the things we have known we're forgetting. Reveal more to us in Jesus' name. And let the word bear fruit in every life. In Jesus' name we pray. We're talking about Jesus, Imanuel, the Son of God, the Savior, the Sanctifier. Now we come to Imanuel, Jesus, the Healer. Imanuel, Jesus, the Healer. In Matthew chapter 8, reading from verse 13. And Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self-same hour. We're considering healing from the beginning of the Bible to the end of the Bible. We're considering healing in the Old Testament and in the New Testament. And here we find Imanuel, Jesus, healing. And it says the servant of the centurion was healed in the self-same hour. That's the result of the contact of the centurion with Christ. Christopher Emetonu. The centurion was humble. Humble because he said, I am not Nyemecheo emale dodo sike di la zora fi mara yodoa eme ebenade gbolonya de kako alebe nye dochola po na me asen ekwese bena Yesu enye atekpakpa mamleto ekwese bena Yesu benya ewo na doyoyo bobo enye la pareka affirms, confirms. Ameske gbolonya ena nabo vana me Kristo pate papa Kristo doyola apetola be never me now abe alesine kwesene eye dolama pour la mesin le gafofo makeji beaucoup kuya den lera beaucoup ya den ebe que si fiesiro la ocho amegede si o gbogbo von le omela va egbo eye o gbolonya kenya gbogbo von o dogwe eye o dagbe le amesi o kata po la megble nti Kristo a ese no agoma aleje enya bena ameyo provaye gbo odomotodo wa gbogbo fun na o le do alem eye o nya gbogbo fun odogwe amobubu wa eyo do eya gbogbo fun me yan rekemele me enya gbogbo odogwe ple efonyala. There's no other means, no other weapon, avant nous bourre camelio. So apetola benya. Ey yodo ameyokata bela me buku yadrelia. Bena wawunya si ogbodito Yesaya nya glorila dila nu bena apotobo doyova abe Nyaglori be me vava ene me be nu onyo jore dodo me kore o nya ko nglori kure Kristo nchi enya ko glori nya yo gboro ngbe o do be na nu se Kristo ava wo ewe pepepe
Moi be le be se sana menu. because of our passion, Moi be le miapo lono geli no. Vo ayodo. Menye benade. Apoto kwa me monya awude. Ayodo. the fulfillment Le nyaglodia pe me baba nu. before him Siko glodari donko. Bena took our eya nto cho miape gbojo ple dolele odo kwiji enu to miapo esike me nu fom Imanuel Christo Yesu the healer. Doyola Number one, akpagban to azon beginning of divine healing, mau Emmanuel's arrival. pe doyoyo donko na Imanuel pe vava Before he came, hafi Christo vava healing. doyoyo no anyi Go back to the Old Testament. neme gugo ire mbabla kwa me Beginning to cho the end. gomejeje vasere nu akpoe Jesus, bena before he came, Yesu hafi wava known that healing had been there done doyoyo le by the Father. sika fofo awona Of divine healing, mau me doyoyo donko na Emmanuel pe vava boundlessness of divine healing, definite healing, with Emmanuel's anointing. He came, eva and he came with anointing. yo va kpla misisi Came with power. eva kpla The nsen anointing upon him a misisi kelejia heal everywhere. pot na doyo afi dolele pon vi de siade Definite healing. brought doyo sike deblibo chova o mati ambleo the blessing of desired healing after Emmanuel's doyo si oji before his po ya ira before his lesime arrival, healing. Emmanuel vava Time here on earth, esiko no anyibajia anointing, healing. ambisisi noji ikayo na do Back esiko ga joy jifo ha his ascension. esiko ko ejo ha doyoyo ega poto lejiyim Because ela bena stripes of Christ Christo the Lord. fo kabio o le dowom ya tro akpagbanto One, akpagbanto the beginning of divine healing. mau me doyoyo Or donko na Emmanuel's Emmanuel arrival. fo vava 103. salmo tarfa kakure tolia pokwe gbanto The Lord, O my soul, Old Testament, mbabla holu and all that is within me, bless his holy name. Verse 2. luvonye kafu Yehowa nu sile menyela mi kafu pon kokokwela bukuvilia luvonye kafu Yehowa bengangulo epo nyiwo wo kata be o mbabla kwa They had benefits oso vide from the Lord, okpo vide to apotola gbo from the grace of God. okpo vide to mopa mon veveme chocho kebe vide dede popo vide Benefits of holy heart, eji kokwepe vide benefits of sanctification, kokwenyenye pe vide benefits of walking with the Lord, azon kwa apoto pe vide benefits of healing ple and deliverance. doyoyo ple katutu pe vide In the Old Testament, mbabla huwa me bless the Lord, kafu O my soul. luvonye kafu Yehowa magangulo po nyiwo wo kata be o Look at verse 3. buku tolia kwera ebena Give amesi chua wo vodada o kata ke awo great benefit. vide ganto ya Who healeth wo dagbele wo dolele o kata It wasn't just doctrine. mo ibera nu fiasia de It kuolo was the experience enye nu metoto having the bena forgiveness of sin, wa po nouveau be chochoke ple of disease, dolele pe eyoyo alo do dada all thy ebe diseases. o dolele o kata Surely, in the Old Testament enyanto enye bena and in the New le numbabla koko me there is ple numbabla yeme a distinction, vovo toto de kemele eme obe ya ekoko eya le vitukui sickness have been there be dolele ya le fia te pe jiji sicknesses. Oh, alo dolele ya obe gbedegbe be dolele ya yes, is be dolele ya enya dolele sike echo jijime awo nyamare kemelio obe o dolele o kata eyona o kata Exodus po Mosevelia 15, tawi aton 26. bubula baden Exodus Mosevelia
chapter 16, Tawi adelia. verse 26. Pour bravo And adéa. said, Hey, thou will diligently hearken to the voice of the Lord. Kena lere apoto maula fe gbonti pepepe. E na we. Which is right, Nu ke jo. it is side, Lepo nkume. and will give ear Eye miawoto ase epose dede o. all Eye his statutes. miawore pododo kataji. Nya jego mekple. There are people who believe Ame ado lidi. that you cannot keep all the commandments. O kwese bena matiale mo be se o kata merasi o. Believe Amedoli. that Wa ubo kwese nye bena mawuvia. the believer Kwese toa is so weak. egbojo ale gbegbe. Not hear, Matia he cannot la nyigbaji la fia. he cannot observe, Matia wo. he cannot obey Matia doto the commandments ma ube of se o God. kata ji o. They charge God as a taskmaster. O sona mawa bena enu jola ene Children asrafo ene from the believers, what he knows is impossible. bena de ebia na ne so khoseto si sike ye nto nya bena numa khoseto mate awe o. Khoseto mo ore alakpato onye lo. God Amoyo sona ma one ne ma alakpato onye ma wa nya te poto e. want relationship with Ne him. dibene ya doka klo ma wa. Want the benefit. Ne dibena ya kpo fides ke odu anya ebena de ebia We diligently hearken bena de mi o mi akude voice ye of fe the gbonchi Lord God, ase ma and fe that gbe we do eye we mi awo is right nu sike je his side, le fo nkume and will give ear eye mi awo to the to commandments of ase the Lord, ma bo se de o kata ye mi awo doji all his statutes. nya le bo se o kata merasi Yes, egbo bena I will not put any nyema of the diseases upon thee. anna dolere sike me heva Egypte to jibere kana fa ji o ela bena Lord, nyenye that o doyola he gives condition. ekwa Says, ewo dodo my power ebe nyemse not cheap. nyemse ma nyemse vitiki onyolo And you don't nye pay doyo ama nyulu money. vitiki onyo You come to him ne va gbo with a humble heart. pele jibobodo kiri anyi la do to And a life that wants to do eye agbe ike ojibo ne noa the Lord. ikela o mo be sedia lawe egomedi bena no vi untu no vi enu See through. ni na mi abuta mo nyire Somebody devotes his life na mere so ba gbedu anyi sinning. be ya onuvon a If somebody devotes na mere so ba gbedu anyi contradicting benade ye ade ya wonu atofuru mo be sentia that he has given ese ike mauna our flesh, kana mi apontila le mi apontila go ha misusing his flesh, eye misusing amerevele yebentila zan la pasaga amerevele ntila zan baradia healing his eye ole do ejima be do egbona au maskre nyanyu anyiro give our flesh male mi aso mi abentila sinfulness, aso onuvon be nu onu o obedience, aso tomado be nu o righteousness, aso nu majo works of the flesh. aba ntila be do ni au Live according voade to the word. mira nu agbele ponyala nu e ogboro benade Life is different. ne tobo wa gbe tofu Life of the Egyptians. na Egypte to wa gbe nono a None. ebe na Those nye macho dolele ma dolele sike mena ova Egypte to jila ava ji o ela bena nye Yehowa enye wo doyola Mose evelia tabi aton kubla vadema 23, Mose evelia tabi avaton verse 25. kubla vaton lia Mose evelia 23, tabi avaton lia kubla vaton lia shall serve the Lord your God. And you remember? ne mi asubo Yehowa Lord your don God. kulo asubo Yehowa Depart ye mi vu jole all that bear majo nyenye gbo mi amesio kata Yehowa mi amesio kata chona Yehowa benula business, jojo nyenye koko nyenye days of le mi our apa life, ko kata me the right mind, ne mi va pre sunua right attitude, ne mi va pre and with wona nua purge, purified heart. mi va pre jikoko ya The Lord your God. mi asubo Yehowa mi amawu God with reverence, Ekpe. with
miatsɔ bubu asubɔ Yehowa afɔ Yehowa eye miasubɔ Yehowa miaƒe Mawu la ekema ayra ɖe wo nuɖuɖu kple wo nonodzi eye maxe mɔ na dɔléle be mava mia dome o ekpɔe gbã ɖi kpɔ Israelviwo katã ɖa le Israelviwo domea afi ɖe kpekpe yiwo lea Aƒetɔ la aɖe dɔléle ɖa le wo dome gblɔ nam be amen la tsɔ ame sia ame etɔxɛtɔxɛ ebena ɖe yeaɖe dɔléle ɖa le wo dome mía dome yeaɖe dɔléle ɖa le mía dome ƒodome va bia maganɔ anyi o cancer alo mezena le me ŋuti o lo ememe ye lo ame la ta ɖe foto anɔ nyui ɖe vɔ ememea wonye nu yi ke le ememe vɔ ele gblẽ na amea o dɔléle gbeɖegbetɔ yi ke gblẽ ame ƒe susu dɔléle yi ke gblẽna ŋkuvi na ame womezena le ŋkume o mate akpɔe be akpɔ wokpɔe ɖa awo enɔna ame me gake Mawu ƒe ŋugbedodo nye bena ɖi ne bena miasubɔ mia Mawua ela yra miaƒe abolo gblɔna be amen la amen nenɔ nya ya dzi nyemedzi mayi ɖe abolo ƒe akpa dzi bo nu yi mieɖuna ya ɖo yi ɖi mebe nu yi le ɖuɖu me ye lo nu yi ke le ɖua la ɖu o ebena ɖi yayra ɖe wo tsi dzi etsi ke le míaƒe lãme ale bena mía etsi woanɔ lãme na mía dodi metɔ ebena yaɖe dɔléle ɖa le mía dome ne esubɔe ame aɖewo mesi ame aɖewo gblɔ bena pastor le nya nyemate asubɔ Mawu fifia lo mbe ŋke dzɔ be mele dɔ lém metsitɔ eye kple keme le fu ɖem nam nyemate asubɔ Aƒetɔ fia o mele aɖika dom Aƒetɔ ne Aƒetɔ la yɔ dɔ ma ne Aƒetɔ la yɔ dɔ ma o masubɔ ye ŋutɔ la nya eye le aɖika dom o Mawue le aɖika dom woe bena ɖe lasɔ ya la sɔ ɖoƒe gbãtɔa fifia wo ya eva tsɔ ɖokuiwo sɔ ɖoƒe gbãtɔa wɔm eye eva aɖika dom kple Mawu bena ɖe dzi Mawu ƒe dzɔdzɔe nye kple dziƒofiaɖoƒe la gbã ale bena emegbe ɖe woatsɔ nu siwo akpe ɖe ŋuti na o subɔ o Mawu eye wòayra o lo gblɔ nam be amen lo bena ɖe ayram lo eye wòaɖe dɔléle ɖa le mía dome mele Aƒetɔ la subɔm míagblɔ Mawu nya kaka Mawu nya gbɔgblɔ asɔ kpɔɖonu mekpɔ bena dɔléle va ɖo lãme nam nye ke le Mawu nya gblɔ ma amewo mate ŋu kpɔe lo vɔ nye ŋutɔ menya bena mele dɔ lém ifia ne le numa ɖe nu ka ma wɔ ɖe maɖe asi le subɔsubɔdɔ ŋuti be nyemagagblɔ Mawu nya wa maɖe asi le gbedodoɖa ŋuti aɖe asi le nuwɔxlã amewo ŋutia agblɔ bena o aƒenɔ mese nya gɔme le va ma do gbe ɖe ta ne le dɔ lém a nye ŋutɔ hã ɖe dɔa le dzinye megblɔ Aƒetɔ bena ɖe míagblɔ nya ya matɔ te subɔsubɔ ne yɔ dɔ ŋgbã pastor ŋutɔ le nya Mawu nyae gblɔ nu yi ke Mawu nya gblɔ nam ebena Mawu nya bena asubɔ Aƒetɔ o Mawu la aɖika dɔléle eŋusesewo na me nublanuiléle aɖewo katã ɖa numɔwo ɖe numɔwo meɖo la ɖe míaƒe ɖokuitɔtɔ sa vɔ na Mawua meɖo la ɖewo ɖa o elabe Mawu subɔsubɔdɔa mee Mawu la yra wo le lo ela yra ɖe wò abolo dzi ela yra wò tsinono eye wòaɖe dɔléle ɖa le mia dome le Yesu be ŋkɔ me minya le Mawu nya me ɖi
the Lord. Ameyo subo mawa nye jesio. Sickness came. Eye sika dolele va ojia. They pleaded with God. Ofu koko na mau. Pa. Efia ovelia. 20. Etabla velia. Read here from verse 1. Bukwe Efia ovelia. Efia obagwa le velia. Etabla velia. Reading from verse 1. Mahale to kukwe gbanto aji. Lema ila. Hiskia ledo. Unto death. De kukuge. Ezekiah said Hiskia unto death. ledo de kukuge. The prophet Isaiah. Eye nyagbonila Yesaya. Son of Amos villa va to him egbo and said blone bena. to him, thus says the Lord, Ale Yehowa glosi. fetch thine house in Do order, afodo for thou ela bena. shalt die, Ele kukuge. and not live. Eye mela gbonogo o. To take that Ameyo prophet latso said, nyagbonila benya. will die. Be a nyagbonila be mele Those who kukuge. are giving prophecies national, Ameyo gbona nyadi obe jukwa kataji ogbonya dile. and they say, E ogbo bena oh, you are deeper life. manya be wa gbote to mo ha mo viele nye. Believe Eye mo kho ya jise walo. Wa mo kho na nya ya jise na lo. Voa nya manya mapo nyagbonila le khle nyagboni nya yo me gboni le nya jogba le ma. Mo gbo ba isiayi now something na mo gbonya re kwa. E fara mo koe. accept or not, Le lon me lon. Lord sent me Apotola dom do de gbo. Be ma gbono be. will die. Ele kukuge. What do you do? Ija ne le numare le ko la gloni. We need to know our Bible. Minya ele bo mianya me Biblia no. Lord, what we read, Ele bena de nui klemi le Biblia mari. Nya dure di sawu the prophet amegboto be nya glodi. that may come Ikela baba to us in these days of frivolous text. le miape egbe ben kekeme si ame sama la ngron kwa so ro via. Reach every text, Nya nya me khra nu se no. every child. Me nu se no ngro da ko ma khre no. I get some text, Ya do ya mo ro ngro ndo da. text Susu go biare ka me no na wo be nya ma ho. Nya me jesi ho. This number is not Mbe a among my ameyo ngro noa do da ma ame amela moko le for telephone nya me amode. saying Ogro bena ma ogro no bena yo ma ogro na yo bo ma yo no ogro na bena bojiri. church, and the Lord wants to talk to me. Enyenye ha me akpola na petola ogro na ma la ogro na ma o ma java iwa gbo o abe ogro bena ma wo si pe keme Who know who they are. nye manya me yo nye go ha I delete texts and chats. nui mo wona twenye bena ye manya afike enu agbe so ngro do do kware mo tutu na zire ka piam You have respect for everybody. ba ona bena de mi rura de bubu amasa mantie Environment. nu yo kata fo klamia ele mi ade bubu ntie Somebody's telephone number. manyi bena de esike amerebe telephone be numero la sio kwa evo ocha la asite kwa You are sending. be ngro na nu kwa angro ndo de ko ale jrowe It was not Yesaya ya a careless, unknown. Yesaya manya am The prophet tuto of God. mount to be nyagrode onye mount to be nyagrode onye eva Hiskia gbo ebere de do afodo ela bena ele kukuga eye mela gbonogo o pa kuku veliada kuku velia Then he turned his face tete to the wall. wo tro mo de kliun khedo To the Lord. gbeda na Yehowa globena Look at verse 3. ni pa kuku toliada Seek thee, O Lord. o Yehowa dohun alesi How mezole nku ome before thee. You must have ekwe life. ele ba agbonono de nu asio la That agbonono de fomavide de nu asio ike ajemawunu life that agbonono edin de nu asio edin made edin ike mawula nyanao the killing ajemawunu of the Lord. ikela we benade mapo do ebon sinava bo kene to benade le no na gbale ke jirowe You know, jumping here. ati poje fi ati poje ke mahama eye modo yi na mawo eye modo yi na maopenyo modo ya do gbeda go ha yivi ane vovo ba kodo ji okwa mawe fikarele mawe la do chiro benade
e me la fia va fika we on tol fika le joyi I've not heard your voice. nyama ka segbo pore po ebibo kata nyama segbo re mo do gbeda Reading my word. me le nyanya klemo Living according to my word. me la gbono re nyanya la nu o The evidence of the sanctification. koko yin be e me sono me tolo wa gbo me sike pastor gbogbo mo re Is because e la bena le jojomanua me gbojo ye aha to obey me. mo jibi ado to mo alo Obey your ija ojibe nyama do to ogbo dura that way. me yina ne ma Said, hiskia bena remember now don how I alesi me zole nku ome le nyatefa ple dibli boma and ple alesi me wonu sinyo le nku ome la and eye hiskia fa avi buku nelia and it came to pass esi Yesaya mokpo do le dua titi na ola to the middle court that the Yehowa fe gbe Lord came va egbo bena him saying, verse 5, buku atolia said, turn ye gbogbo yi and dagbolo na nye du kopra amega hiskia bena of my people. God, mau am I going to tell nuke ma va gbolo ne ha sent me won to dom to tell him ba ma gbolo ne he bena will die ele kukuga and he will not lay. e ma ganu agbe o Everybody knows e me amesia me nyam nyide when I speak. bene nyam gbe gbolo nya ya kwa e fara me kwe odo na kpeji kwe fija le gbogbo ma gbogbo yi de e ma be tro I said, nui me gbolo a ready. Isaiah Yesaya was sanctified. enya me kokoe If he had to swallow his word, ne to bena la mie penya if he had to reverse, ne to be ela tro nui o gbolo a ero la we had to ne bena de ele bena nui o gbolo aga tro gbolo ebe me gbodo me a this is God. ela bena ma we gbolo a ela we We like that. de mi o ha mi le ne ma We like Isaiah de mi le abe Yesaya ne a doing something. bena mi le ne wo Thought, here is what God told be me a to do. ma we gbolo na be ma we This is what God said to nu me. ya ma we dom bena ma gbolo If the Lord now says, hija ne ma o ga va gbolo bena because of the prayer le gbododo rata le Hizkia be gbododo rata of the leader, le kpolo la be gbododo rata le sia be gbododo rata prayer of somebody le ame ade ike va attention bena from de God. ya gbolo nya na ma be gbododo ra Go back there, le gbododo ra mata troi teach what you said before, e nu le gbolo sa me ga gbolo ke o va troi what you have said. tro nu le gbolo sa Holy, de mi le kokko ne ma humble, de mi bobo me ru ne ma mercy, but de mi nya ameyo bobo na potola ne ma bena exactly mi ave wo nu iko gbolo mi pepepe a keep on emphasizing. me le gbetende ji This church e ha ya me de built on the demand o tire of God for holiness, kokko nyenye ikame biaso ma ugbo aji because humble, kokko nyenye na ba mi bobo me ru kui because richie, kokko nyenye ma na ba mi lia ko gane o out of praying and sike mi se ma unya dogbera vo sike mi po mi me tro me bo ji pora ni bona de it's the way esi enye mola live therein, nye zoleji and eye leaders, bolola people, ameo members, hamevio workers dowola o are so rigid that they will not listen to the word of o sese lo ba jime Holiness comes, gongongo ale gbogbo bena healing, wa be nu owo dolele vava ota obunu be dolele obu be doyoyo a enu popo onye God, let him ye ko ava me na o awo nkata ma va ma ugbo ayo do oji gba o stony heart fall. nkata ma va ma ugbo wa de peji lara o do me gba ale benari nu awo ka tube e do na o Out of the heart. e wa de peji ara lo o do mo ale bena azon na na po Answer donti na nu ibia le agbo am o again tro and tell Hezekiah, na yi na gbo na Hizkia bena of my people, esikanye nye juko po atato says the Lord, ba ale si ho agbonye si of David thy father, I have heard ale Yehowa fofo dawi fo ma wula gbolo esi
Mese wo gbododora. Amen. Yesaya. Moto gbera ta olo. Nkata. Ma ogran bela kue ta. Negbedo eba foro kwa. Nka we gbe magadora. Amado lidi. Obe. Fike pastor. Fike mi pastor ganle. Fike fonye. Nyento fonye de. Me le dolem la fiade. De matia kpoya. Nukata nyama pa fofonyo. No vie nyanu. E vie nyanu. Me ga kule no mama mel. Dogbeda. Ne dogbeda de. Apotola do to gbododora lo. No vie unchu. Me ga kule no mama mo. Ne se pastor jo ya fike mera jo India. Pastor jo Zambia. Ni jo se pastor jo Cameroon. Pastor jo Togo. Va nye la fi. Le hanopea. Me jo le dolem. E nye le kamatia Kogo. Kaka jo le jinye. Eva pastor Etonia yema jo le modira. Eye la gblo zugbenya odorama awu dogbeda na Yesaya me sogbela dogbeda le tori dogbeda maula se ogbododora lo ebena me po eye me po wo adati wo poda mayo dowo eye ajojinam to bobo eye ajojinam to minya maude ma dia gbele Yesaya gbo be mo tono benari ele kukuge ijamba ni ama ma jagole jiore ma vore ma di ma yo dia ma vore Yesaya nuka buso manchi ma ude ma biagbe amuade ke afia wonyina wolo ma ugbe ate papam letole ebena elaku ma unto ga tre ebena ma ku olo ebenade la noagbe kanu kama gbotsa de nu yele gbotsa me le vevere o ma po dodoa yele vevere ma po dodoa yele vevere dodo e kale mausia yele vevere ma yodo o eye lenkaka to agbela ai Yehowa fe amen boku ya dele abena ma dafe we attend de wo agbenon keke oji benamla blesse seremase minya bena ma wa egakpotole efo dam de fojina mi pa gbowa mbenade minya bena gbeben keke mari ma gakpotole fo dare fojina mi ha ele midoto ena agbe ena efono agbono for me that means agomedi bena it gives us more years ena mi fogere be mi anu agbe that means we can say agomedi be mi ate gbo bena so eforoti gba eforoti velia he will add acho efo adere fo jenemi gaka akpabu gale life to our years eto na agbe dena mebo fo oji ogomadi ena agbe jiji and he also gives you ayo now lamese the span of your life ba wa agbe a ale ojiji a lamese hala no mu ne ma he also gives you esko da pore pojinawa lamese hala no mu ne ma bena ele lamese me nyantonye benari na enne fo ya tobli boa fo ya tobu boa fo ya tobu moha de deafness and dimness of sight for doma babi and you know cancer abivon la no ama ao ke to fo dare fo jinamia la nami la masa kuranchi lo awe na wole Yesu ban koma
makes us healthy. Ika o bien no lameseme. Emenye mawu me lamese. Mawu me bo doyoyo. Ne le dolema ayodo. Lamese mawu me toli. Ela twenao. Ela yodo to dolema. Mawu awe na olo. Mose gbanto tablave. And I'm reading from verse 7. Pukui adrelia. Mose gbanto tablavelia. Pukui adrelia. Ebe azon gagbugbo nyonu lana sroa ela bena nyagro ila wonye eye wade kuku de tawo be na ti agbe ke na mede asile enu o la ekema nya bena miakple afo meto kata miaku miakple afo meto kata miaku miakple wa afo meto kata miaku eya le gbetendeji le ngome dengna mi bena nouveau rena dolele ve nouveau nana la me blena me Abimelech efiala edo oyo okplo Sarah vene vaiba pome eye ojibena Sarah na trozu yesro domoto de ka nous ma titre de maupo de donchi et titre maupo senchi nous que maudi bewa nous ma titre nti e ngbe que maudoa benadi Abraham wa divi Isaac to Saraji que efiasia be la che papa mota va khonyonu alesi to gbobena etiha ega poto jetugbe eye ojibena ne va nye esro eye ache papa de comme no Abraham sio ivia doleleva pour me akataji ma uglobena dolele yadi awumi awo Abimelech e dolele la wu fo me tokata le dodo re kaji nenye be le gbogbo nyonu anasro ma gbrena ne be ntu agbobena aw o nyonu amalu ale gbogbo si ale si ogbe wa do afoye me kwa me jibe na de ye ka kwimia odeka nyema ga cho ya ana wa machindo nchichi do ma we olu mo pora mero o do agbeda o yi na gbedora ba srafo gbo novi gbedodora ba srafo ma we o novi trojima do nuado gbogbo nyonu anasro me be doyo ko ma una nola eya nye doyo gbanto mo bla ko me ya dodo ikeji ma we do ya yeah amro me jinabe you ase jime totro o va yodom akojimo le amo me jibu asebe you ado no ado vari yodom do no ado amo me jibu you ado edo va maune yodo ekojimo le na le ne ma gbedodoro la jodalo va ma devio ma wodo Buku inelia gronami bena tete Abimelech cho aleo nio kluvio plekosivio na Abraham Abimelech ewe garanto gake Matia ajibena ya denwa gomori akpasaga mau ko globenari tro nyonu anasro epa do omwado ije leven bubu o le woyi kekemel gawo keme jichinyala no totono benade le wenyire voga ke nwantontoa mepo wo ya hado amabubu sron nyonu ile gboari dasi no ajo ina sron numaye mau bia swasio numaye mau bia ebenadi
nyɔnua kple srɔ̃a nɔ due va se ɖe gbe si gbe kula ma wo dome vɔ hafi kula vava woale do va kplɔ nyɔnua le srɔ̃a gbɔ be ne zu ye srɔ̃ ɖo hi srɔ̃ le asi o abe Abimelech ene gake le dzi be agaɖe kpe le wo esrɔ̃ sugbɔ ɖeɖe me Mawu bena ɖe gbogbo nyɔnua na srɔ̃a eye wòado gbe ɖa ɖe ta o mia ne wɔ nua ɖe teƒea Mawu la ɖo to wo lo gblɔ be amen la Mawu la ɖo to wo gbedodo ɖa nenye bena le wɔ nua ɖe ɖoɖoa nu mana mi nɔnɔmetata ɖe ame ɖe wɔ nugbegblẽ ɖe eye wòva le dɔ ame ɖe wɔ nugbegblẽ eye wònya eye amea susu bena pastor nya fia lo pastor nya nu ya lo iya efɔn bubu le dzime na amea efɔn bubu dzo va ɖo dzime na amea iya eda ŋku ɖi be akpɔ be leke pastor dza wɔ ɖo ɖa yi gbɔ hã pastor nya lo alo pastor menya o pastor nya be nye wɔ nu ya enye wɔ nu ya tɔgbea pastor nya enu tɔtɔ gblɔme le lo enu nyateƒe nya gblɔme le lo matia gblɔ nya ɖeka eve alo ayɔ nu ame eve yi ko dzɔ eye wova gbɔnye eye wova gbɔnye ebe pastor do gbe ɖe ta nye eye me le ŋku le ɖe mo nɛ togbɔ be amea ɖo nu komo hã eɣla nane ɖe dzia me ola ado gbe ɖa ɖe menye bena miti ɖeka miti ve be nya ye o vɔa ɖe ne me do gbe ɖa ne me ɖɔ nu vɔ ya le wò aɖo aɖe ma do gbe aɖe ma do gbe aɖe vɔ gake ne tɔ bena medi be atrɔ le nua me o ɖe gbedodo ɖa ma me sɔgbɔ me le biblia nu o eyi bubua nyemenya ɖewo te fia wo nɔnɔewo hã vɔ leke eye wowɔe esi wowɔe vɔa eye wo katã wovana ebe pastor do gbe ɖe ta nye mate gblɔe ebe kɔ esia wo dometɔ ɖeka ya womexɔ se bena ɖeɖe fia le Mawu nya me wole nu vɔ̃ wɔwɔ dzi egakpɔtɔ be do gbe ɖa ta nye Mawu meɖoa to gbedodo ɖa mawo tɔgbe o ame yi ke wɔ vɔ̃ ye ŋutɔ lɔ̃fa le wɔ vɔ̃ eye dzideƒo mele si bɔbɔe nyenye mele si bena ɖe wòavu eme o eye wòagblɔ bena ɖe medzagɔ o ye ma ɖe asi be wòagayi edzi o vɔa le Abimelech ƒe akpa dzia egagbugbɔ esrɔ̃a Sara hã nɛ eye wògagbugbɔ srɔ̃a Sara hã nɛ ale bena Abimelech esrɔ̃a wòanɔ anyi nɛ dedi ɖe kpukpu ya ŋdrena bena ɖe eye Abraham ɖe kuku na Mawu ɖe Abimelech kple esrɔ̃a kple atu siawo katã ta eye woyɔ dɔwo bena woate ŋu adzivi Mawu la yɔ dɔwo lo aƒetɔ la ayɔ dɔwo lo ne le tɔ ne Mawu be nya ana dɔyɔla va na wo le Yesu be ŋkɔ me azɔ mava akpa velia dzi akpa velia yenye definite healing with Emmanuel's anointing. Imanuel ƒe amisisi ƒe dɔyɔyɔ si ke zena kɔte eye womate axe mɔ nɛ o. Luka tanelia kpokpo nye Luka tane kpokpo nye
because he has Apoto po gbogbo le jinye. Le sita osi aminam do bena magblonya nyi la afia ameda ho edom bena ma yododo amesi opo jigba. Eye bema degbefa dokusi nonona aboyo meo ple nukpokpo na nku agbato wo be mana amesio o le funya omila nano odokusi eye be ma degbefa apoto po nyila bena ma degbefa ma degbefa apoto po nyila beaucoup bla velia eye si otu agbale ala echo na dolala eye obobonu anyi eye amesio kata le fufofu ala fonkude edi joli beaucoup bla varikelia eye wode asi gbogbolo na obena egbe wowu ngongro sianu le mia foto me maunya awunu le mia foto me le mia pa gbo me le Yesu bon comme beaucoup bla ton va voir poida beaucoup bla ton va voir ebe Luka tanelia beaucoup bla ton va velia eye kuvia do le ponu fiafia la nchi ela bena agblonya unsetwe agblonya unsetwe yeta odonya roda eye oyodo eye otukao to wape gbogboro katame kugubra ton voix delia kugubra ton va dean eye kuviado katan eye ogblole wonne odome bena nuka nyaenye esiama ela bena ekpomo ple unsen ke di asena gbogbo blibao eye odo ago gbogbo makomako la fia le fudena mere le togo le Yesu ben comme kuku bla nelia egbo bena eye esime rele todom la amesio kata si dolela bubu fomevio lela amesio kata si dolela fume dolela bubu fomevio lela wocho va egbo eye wo daside wo dome de sia de ji de ka he dagbele ohun he dagbele nwo he tukao il y a second bena Christophe Doyola yado yala gbolonya evo Doyola va yado ya la dasira meaji eyo opo Doyo similar healing in similar way. Me mo wona nde kan kuma ziveo amku agbato mo vavagbo ayo gbobena pombra na mi David villa what do you want me to do? Nuka mejima ona mi Our eyes may be open. Bena mi akponu And then they said, ayo gbobena believe. Mi kwasia Do this. mi kwase ba matia we obe apoto ebe never me na mi le me bokosela nu makasi onti go ha ma wona ne kana wo me dasi de woji tete go ha eye o apo nku ohun eyi bubu me a nku agbato was in the sight in the presence of Christ. Elle moto laisse-moi Christophe ina eye e pon soro lo si amakai The parents of this man mutu yare eye wonu von lo alo jila wonu von yo jinku agbato ya nu soro lawo let's be reasonable. mina nya me ko bu atamonye Born and therefore blind. de ya mere lawo awonu von afia ba jia You know when we disciples when we ask questions. minya mi nu soro de nkono na mia biabio na mia si
mia nusrolo de bia no na mia si voile be mia butama via a obia ameare de o nu fa nku agba ne a Yesu berari manya dila o nu fo nku agba toto me o nu fo voire plus bana mo bon continue akoita ekpa mea me dasira mea joro egazan nono bubu de tara nyigba ayo sodo nkujina mea Kristo make wonene tamina me segombe na mi gaso me rukui na more kapeji bra le ko ava me ya nebe mo nya gblola na me kele gbedora tanye na ma boalewa la le kama no makomowa kama nyama ko se wa awo nkore ka pepe wa to mo boboji Yesu are edasire dolelaji edasire o do amatameji o podoyo me dogbera be na potolo be doyo a never dio ema wako le Yesu bon koma apetola le chacham nyanya kukuya do etawolia kukubla tovonyi alesi mau so gbogbo ko pe unsan khasina Yesu Kristo Nazaretola ekwe mau fofola is different from God the Son. Etovona mau vila God the Son. E mau vila etovona God the Holy mau gbogbo ko era as the Trinity. Enye Trinita Anointed Jesus. mau esiamina Yesu Anointing himself. Mebe siamina dokuyo esiamina Yesu Yesu Nazaretola ple gbogbo kokoe And with power. pe unsan Which amesi le chacham khale nyi wom healing. aye wo dagbele amene ninchi ha So I will say amokata etami globena boundless. ye po doyari o mo khia moneola Boundlessness o ma ti akhe moneo of definite healing. doyo am kona kote Imanuel Anointing. ameyo siamina eba me sisione na doje sibe siamine kwa When you accept that anointing, na egbe kho eba me sisia you kwa accept that Christ has na kwesebena de unse kata le Kristo si the needed eye anointing. amisis kahia elesibena wade wo doleleda wade wo kukida wade wo doleleda wade wo lamgogbeda amisisi wa gbedo je siko Faith in that wo agbe kho amisisi ma ji seko set you free. You wait him awe bena akpo gadede eyi la misisiame still Yesu Kristo a saved ale ole chovaya today. ne nama ko galegbe Yes, ne nama ko aga no da this century le jijimesiame forever. ne nama ko aga no da so ire ma vome As he went about ele chacham doing good, ele nyiwom healing all. le dog egbedam la meyo katandi abosandu lanchi ega potolo wo megbe Goes about ele chacham doing good. ele nyiwom Do good in your life. awo nyile wa gbeme You will heal mbere all that are ayodo ameyo katandi abosandu la not oppressed of God. ne tobena o teore tu mamawe wo Jesus cannot come and take that oppression away. That will be saying, Father, ne bena I agree with you. mau teore tua Yesu mava de tetera toa de jio ele sibena Yesu gbogbo no fofo bena fofo nyamatia awore kakro nya o I disagree with you. I'm going to undo what you have done. Never. me yina ne o fofo la And the Son ple vila always in agreement. o wo de ka esiai Father walketh fofo hitherto. fofo la le doji eye nyahama le doji There's no disagreement. There's no vote mo no odomo direme le odomo fofo la ple vila de mama me le odomo the Father does. nu sike fofo la wa In fact, it said, vila ha wona don't you believe maga kwese God
blona fo ebe me ko se benari me le fofola le menyoa eye dosio me la menye o ka bon fofola le dosia o le menye egbobena enye pe fofola mile de ka eye oyo do amesi oji abosandula ela bena mau likpli eye mesisima Christo va mesisima a doyo blibo va wa gbemele Yesu ben koma Johannes tanelia Book blanevo aden Johannes tanelia ma le book blanevo adelia ale o gavakana le Galilea afisi wo troti wo zuwaile que fiaunti meadeli a mesi pevi le dolen le Capernaum beaucoup de ne voir drelia esi o sebena Yesu cho Judea va Galilea la eyi egbo eye egomedi bena uchua jirulaya eyi Kristo gbo eye ode kukune bena neva eye wa dagbele yeviun ela bena edo kudonu atian globena maga hiama defuna Kristo o ela bena vinyela edo kudonu vo le mia pe gbankeke yome le mia pe gbankeke yome re amel gbogbona re oh deviare elle oxygène tevo obo be elle koma mevo o magale dokumo docteur globena yo magatia onane keneo maga hiabo onane keneo bo no je sa gbale tebe no de oxygène ani va amea untu yare mo senyamolo mo khonya ya gbero be vinya edoku donu pe gake eva say que le beva kwari Emmanuel adotolo le kakenye nu que le woma pe enonome obo fika odofia onare kan gbale ha Emmanuel a unselesi ayodo le Yesu bon koma bugubla ne vonyilia tete Yesu glone bena namanya jesi okple nukunu o miekpo ola mie konese na o Yesu bena namanya jesi okple nukunu doyo ye miekpo ola mia kwese o minya amaroli oglobe doyo maga hia nukunu maga hia netobena leyi bibla siape eyo fia bibla eyo enyaleko de agbepa glomonya la seconde benade fifia ntogo ha nu okata ga hia doyoyo jesi nukunua ole dohi amerula fia eye susuma kala nome pastor o fia no amila nukunu pre doyokoto be konji o levo miati e konji we dasima le unchi dasima unchi Yesu bere amaroli o du koroli hasosoroli ari o mo kweso o wona subo pe vo mo kweso bena jesikpe nukunu amagalera va yo ma kweso o le pompelo vo be ma kweso kose toroli
ole teƒe aɖewo agblɔ bena there are false prophets, aʋatso nyakplɔɖiwo le nyawoe false miracle workers. nukunu akpasagawɔlawo le We also nukunu kpayɔwɔlawo le nyawoe demonstrate vɔgakea de will the people not group us or the false prophets? ame yiwo meyi kple aʋatso nyagblɔɖiwo tsã You don't have wobe anything nukunuwo li behind the curtain. You don't have any power apart from the power of ne the faith in ŋusẽ Christ. You'll bubu see ɖeke mele asiwo eye ŋusẽ yi ke le kristo dzixɔsia me ko le asiwoa wola kpɔe signs, wola kpɔ dzesia wola kpɔ nukunua they will not believe. Verse vɔkɔ ma xɔse o kpukui bla 9 49, kpukui bla 9 nobleman says unto him, fiaŋuti me la gblɔ nɛ bena aƒetɔ va there before hafi vinye la naku verse 50. kpukui bla 1 Jesus says, yesu gblɔ nɛ bena go heyi thy way. Are you not going to pray mele gbedoge wa thy? heyi Are you not to command? o ma ɖe gbe wa Go thy. heyi Are you not going to Oh. make a decree? ɖe ma aɖe gbe o hã Go thy heyi la way. Are you not going o to mbena follow ɖe me? ɖe ma kplɔm ɖo wa Touch ava my kasi vinye ŋuti wa go wòa heyi ko way. Whatever Jesus nu says, sia nu si ke yesu gblɔ ɖe ela he dɔyɔ va wò ŋutilã me lo faminya ame aɖewo ɖe you to just one method. woawoe akpa ɖeka ko wotrɔ mo ɖo And this is a delicate situation. eyi be nɔnɔme ya ɖe eɖe futɔ nɔnɔme ya edzi ŋɔntɔ Terminal. eɖo afi ke nye teƒe mamlɛa le ma ta Want to be in control of Christ. woawo dzi be yeaɖom na kristo woawo be yeaɖom na kristo be nu ke yewo gblɔ la kpo kristo la wɔ Liveth. heyi And the man viwo la le agbe believed eye ame la xɔ nya si that yesu gblɔ nɛ la dzi se unto him, and he went eye his wòyi way. Go thy way. heyi Thy son liveth. viwo le agbe Went his way. eye ame la xɔ nya eye wòdzo yi kpukui bla 1 And as he was now ke esi wòyina la down, his servants eƒe dɔlawo va kpee told him, saying, eye woka eta nɛ bena nka wogblɔ what did they nka wogblɔ hã say? viwo la tsi agbe Exactly what Christ enumetutu ye kristo gblɔ nɛ ma said. A confirmation enye kpeɖoɖo dzi words of Christ. eɖo kpe kristo be nya dzi Mission will come in your life. kristo be nyawo ava me le miaƒe agbewo me loo Liveth. viwo la le agbe viwo la tsi agbe kpukui bla 9 Then inquired he tete wòbia gaƒoƒo si dzi when wòka ɖe eme nɛ lawo tsitotsito now you see the man ekpɔ ŋutsu ya ɖe ele mɔ kpɔm bena ŋutsu ya amen gradual. be eka ye nua le kaka ɖe edze kaka ɖe me na ɖevia hã wobe tsɔ At the 7th hour, not began to amend the eye wogblɔ nɛ bena left him. etsɔ le gaƒoƒo 7 dzi ŋudzala dzo le edzi The type ŋudzala edzo le edzi lo left you. fiaɖutsifoida edzo lo Area atike si tsua edzo lo adzigboa edzo lo atike sia edzo gbɔdzɔgbɔdzɔ dzo le dzi o has left you. gbɔdzɔgbɔdzɔ dzo le dzi o Believe that ne xɔ sea eva me na wo lo yesterday etsɔ at the 7th hour, le gaƒoƒo 7 dzi never left him. Verse 53. ŋudzala dzo le dzi kpukui bla 9 Father, tete that it fofoa dze sii bena tete fofoa dze sii bena enye gaƒoƒo ma si dzi yesu gblɔ nɛ bena vio la le agbe unto him, thy son liveth. And him eye believe eya ŋutɔ xɔe se kple eƒe me blibo la katã ɖo ŋku lo he sees signs and ne ɖe mekpɔ dzesi kple nukunu ya maxɔe se o signs. ekpɔ dzesia In the wonder, wokpɔ nukunua the deliverance of the wokpɔ katutu healing is dɔyɔyɔ si ke yesu wɔ enumake and he eye believes. woxɔe se Healing brings dɔyɔyɔ
Echena Josevane Savior. Abapotolane Kukubrato Vonelia Kukubrato Votoa House, the whole Equaseple Efomblibola Katan Christ still has power. Cristo a un segalesilo. The power of God Maupensa Beikela Woto to forgive, Maupensa Ikela Tonvake to heal, Maupensa Ika Ayodoame Maupensa Ika Agbao Kreto Gujuguju Maupensa Ikela Fond da titre Ne tobe le Kubaji ha la Guagbo Vivila Le Yesu ben comme we come now to Azon. point Nyeva number 3. Akpaton Liaji In point number 3, La Akpaton Liame blessing of desired healing after Doyola isi Dimo la po yaira salvation. Le Emmanuel po kokojo megbe Arrival, Esi divine Hafi healing. Emmanuel ava Maupo Doyo no anyi In his lifetime, Esi ke Imanuel's Oga ko ejo anointing will have Oga ko ejo ha healing now Esi ke Emmanuel no anyi a to heaven. Doyo no anyi He has sent Preba to misisi heaven, Fifia Esi ko ejo Okweten leaving Jo the ejipo apostles here. Esi ke odasile nusolonti Odasile apostolonti la nyingbaja Esi ke Emmanuel oko ejo ejipo ha Doyo si Dima megbetolea Evana melo In your life, Ela yeji lo aha wa gbeme family, Ela yeji lo fome ame in our church. Le miabe ha ame In our church, La mesio kata le mianko sema gbeme being done by the GS, by the convener of GCK, that power you also Musema sike no pastor gamea Musema awo doro ha gbomele Yesu bon come Do wo Tave kukubla to voton Acts Do wo chapter 2, Tavelia verse 33. kukubla to voton a Therefore, being by the right hand of God, Azola esi and O having do ereji received de ma from fo the nusime Father Eye the wo promise ko of gbogbo the koko Holy efe Ghost, ngbedodo ha cho fufu agbola etro nusi pom miele ple nusi sem miele la kode anyi ejo ejifo healing continues. eye doyo aga kwoto eji 43 po kukubla ton in verse vone 43, kukubla ne voton there came upon eye vovon gava amo kataji and many Eye. wonders, apostolo signs wonukunuo done ple jesi by gedeo they. le Tell me the apostles in Apost- the plural apostolo power, osogbo nsema the same power in Peter, nsema ke no petro mea power in Philip, nsema ke no that filipo same me power in nsema Stephen, ke that same Ochona, power nsema in ke all the other apostles. ye la apostolo mamlo kata me That's biblical. Our Biblia church mo pe will be like that Biblia mo pe enya ya nyebe ha me anu ale alo in your life, wa me ke mi anko se mo hala ko ko melo melo in your mouth. musene gare wa gbe me Power musene gare onu me musene no gbedodoro me Jesus' name. le Yesu fon koma Acts do wo 3 verse 2. taton In pupu Acts velia chapter 3 do wo verse taton 2, pupu velia it says, eglobe and a certain man eye o cho ngutu ade from sinye his mother tekuno to dada po domo ke la ve carried, whom they amesi daily o chona at the gate danade of the temple ma khola pe votrusi o yona be nyelanu gbesiagbe be wa bianu amesi o yinade ma kho melasi buku tonlia Peter, eyala esi o po Petro pele Yohannes o yinade ma kho amela ebianu nanawo in verse 4, buku inelia Peter fastening ke Petro eyes pele upon Yohannes o pe du said globena on us. pamida They had something to give, nanele o siwatona something to o hala kho nanelo nanela no si o la na it will
Elle a wodolo untiname. Eye. Wa wodolo fomiame. Amen. Then it will work in your community. Eye wa wodolo okome ha. Afisi afi le ya. Unse ya la wodo le Yesu bankoma. I have the power. Unse aso asinye o ha gblen. Say it from your heart. Gblen na do ki ocho chimeke. Unse aso asinye. Gblen pe kakadeji. Unse aso asinye. When you see somebody sick around you, Ne kwa merele do la hojari. Nugba to la wa. let's go to the pastor. You have the pastor there. Nugba to a. Na mi pastor gbo. Owo yin pastor la fi ma. Mawula wodo to ji o le Yesu bankoma. Pomida. Just look on me, Me be pom da olo. look on us. Pomida. The same power in Peter, Nsema ikano Petro mea. Nsema ke ko le Yohanes hame. the same power Nsema in William, le William mea. power in what's your name? Nsema ele nko ode ha. Mention your name. Yo nko. That same power. Nsema ke awo dole me o le Yesu bankoma. At verse 5. Boku ka to lera. And he gave heed Eye unto them. wolen kude woji gan buha bena ya khonane le wosi. Pray, Ene me dogbeda. beg to receive Ni ro la po mo bo yo khonane. of me. Chogboyen. You will receive. Mi la khonu. You didn't come here in vain. Mi me va fia jojro o. Eye mi ma jo ya po me jojro o. Mi a khonu le Yesu bankoma. Look at verse 6. Buku In atolia. verse 6, then Peter Que said, Petro globena silver klosalo and gold plesika have I none. me la signe o. But thank God today, Gake akpene ma wegbe. church, Hamea. serious now, cannot say Hame mate globena gold. klosalo plesika mele miasio. Look at all these offerings we're collecting. Po gai komi joda. Church has Hamea. silver. Klosalo plesika le. I learned of a preacher somewhere. Mosro nucho ma onya glorade gbo la fire. A church service. Miele subo wom. He said, O globena now, ifia. we're going to collect offerings. Mia wonu jojo. If you have 10,000, Ne kotoku la siwa. raise up your hand. Kwasi ji. 20,000, Ne kotoku raise bla up vula your siwa hand. kwasi ji. 50,000. Kotoku bla to la siwa kwasi ji. And they were faithful. Eya mo They won raised up tepe their o hand. kwasi ji. 10,000. Kotoku wo matiana. Kotoku bla matiana. 50,000. Kotoku bla to I can give matiana. you. Okay, Ebenyo. raise up your hand. They raised up their hands. O ko basi ji. They stood up. O to ocho. They said, Ebe now, azon. that 10,000. Kotoku wa. That 20,000. Kotoku bla ve wan. That 50,000. Kotoku bla toma. Go and give to the poor in your community. Ne mi joy mi abe come mi abe sona me da ho. Ah. My audience. Aha. Aha. Praise the Lord. Kafuna mau. All the offering is not just church. Nna no katare mo church akpo wa we now. Ameda ho le me ba ha oji. Unemployed people. Ameroli o mo podo mo. Indigent people. Ameda ho o le me ba ha oji. But we must build our campground. DIEU, ICC. Vale bo mi atu mi be. Gbodo ho an mo se gome. We must build. We're going to build. Ele bo mi atu ga ha gake. While you're building, Ne le khwa tunde. neighbors are dying. Wa poli ka le kuku. Your neighbors who do not have Ameyo so gbo la ha oji de. Enu me le o si wa yin odoko. fellow brother, Eye. fellow sister, Novi o nyonu novi o utu. Na ne kamele si wa do. children to school. Ne wa devio suku. Build Nye le khoya tun lo. ICC Nye le khoya tun pelo. Nye le gbedo khoya tun pelo. Friend Center, but Gake will not throw our hands up in the air. ni ma cho mi pasi. Offering we can Da yam ayam. give to DIEU, Bena ICC, nu ike mi a cho jo e pe bena mi a so na gbedo ho tuta. ease and allow our members Ye mi a die dasi of hunger. mi be ha ma vio bena do na wo o. Destroy because they have nothing. Ye be We have the money. mi o gale mi asi. What he this church E ne to bena ha ya me. is to do
azan ega sowo ikela webena egarela poto kana enunana meda hoa lanyo esike miele enuanama miado gadedi kana gbedo kwa tutu miado gade ha miado gade kakatu hame vivio de mamo mi kwatu nawa ame mi kwatu na nojo kuare leko ova kwame ya mo ko mi le kwatu na edorajo wa kuwa mina ya butamanye le puebe nuwa epuye me miado minabenadi nya awa konta alebenadi egagbogboro million miade daga of our currency. Nyade alebena nyade daga miasokpo ameda oji Comes first. na Amerikava Your house is leaking. nyagbona ekogba ho ango Your mother dying. voa enole kuku You spend. iya lekolawe Meant the leaking. delebe la ve gba ho titugba avia pono agbo a ekela wo gba We should give priority miaso to do fo gba to ana nyabe ha mavio members. amayo manyi ha mavio ha miejesio Contact them. nyatia do kakplewo Go sikakple konsalo afifia ele miasi lo sikakple konsalo ele miasi sometimes yaro yidi even myself nyento go ha we travel around. nye yina moji As we travel ene around, mie somoa you know, some of the governors ejirudu ba modo people amado appreciate what is okpona jijo denu ike jojo mati obe pastor minya you always give everything to wa nu ye la si ole sonu na hamia vai yadi giving you o nto mi le sona wo nto tokede so eyata not say honestly Nyamate gboro. silver and gold nyamate gbolo anu kore to nyamate gbolo be sikakple konsalo me la sinyo ma to na mi ega de la sinye and I'm not going to give everything to the building. ta nyamaso nu kwata sona gbedo ho tutu o I'm looking for those who are hungry, voade ameyo nye dowito those who are dying, mela ameyo le kukuma jim who are impoverished ameyo in their life. ndekam le osiwade mele oji alebe gayo namade gayo la sinyade edela yi ogbo Them, na mejesiwa tell your coordinator, mi gbona mi we kpololawo tell your group pastor, mi gbona mi nto fu kpololawo the people mi gbona mi o so that alebe na de will not be guilty mi ma giving all the money mi ma no gana khana gbedo ho tutu raptured when Christ comes. sike gbedo ho ikene Kristo va ma kojo nti Kristo ava akọ hameajo akọ ameojo Here, elebena watsoga ebede akpọ ameyo le hameaji eyata gbolobe amen gold sikaklo kosalia mela sinyo Petro egbolo as I have. va nu sikala sinya Matthieu nao Name of Jesus le Yesu Kristo of Nazareth. Nazareth tola fonko amela titre eye nazosoli buku yadrelia And he took him eyesi ole epon rusila ekoedeji and immediately eye numake musando epe afowokple afokome you receive strength. mi khonsa le Yesu bankome In verse 8, le kuku nyili amea says, ebe and he lived eye wotikpo and walked khele and titrenu eye wo sasoni eye wo ide mawkhwame bliwo le chacham khele dufum eye wo le mawkafun heal you. mawayo domilo He will deliver you. atu kamilo He will set you free. adegami Heaven has eye nu ikele jiposia doyo the deliverance, katutua the miracle, nukunua the signs, jesiwo the wonders. nukunuo Enjoy from today and for the rest of your life. agere wa agbeme chogbeaji khaire mavavole Yesu bankoma Mark chapter 16. Marko tawi adian I'm reading from verse 15. boko wi aton Marko
16, Tawi adéan. verse Bukui. 15. Oui, atolia. He said unto them, Eye ugbona obena. into Mikai all de kakalame. Katan. go ye, Mikai de kakalame katan. preach the gospel. Eye mi degbefa. Nyanyela na mo katan. 16. Kuku adéan. That believeth Amesike kwesela. baptized, Eye udema uchitanela. Wakwede agbe. he that Que believeth amesike not mokwese shall be ola. damned. Wabufwen. Buku yadrelia. And these signs Que jesisiao la kplo amesio kwesela do. Kose tore le nkonye sema. I said any Mbena de kose tore le nkonye nyegbe sema. will follow Jesisiao akplo odo. Ela bena le kwese. in my name Le nyankwa jila. out Anya gbogbo adogoe. speak with Eye tongues. wa fonu pera de eye wo gboko wi nyilia. They drink, they shall take Wale edawo and if they drink, eye ne onu nuwa mehala it shall not hurt, mele wo sige o it shall not hurt. mberare mele wo sige o Shall lay their hands on the sea. wa chopo asio adare ado dolela oji eye opo na mela san I will recover. eye nyen la me asan Verse 19. buku wi ashekelia So then, after esi the Lord apotola had spoken fonu nawo vo unto them, megbela after the Lord esi had apotola spoken fonu unto nawo them, vo megbela he received oko up eten into ye heaven jifo and sat eye o bobono anyi de mau pondusi me Noah's as Emmanuel edo buku ravelia verse 20, and they went buku ravelia ke wa mawoyi da degbefa nyala fia le afisiafi o degbefa le afisiafi city le dugoko amea o degbefa le afisiafi in their own country. le wonto o de o degbefa le afisiafi And now in our continent and in azo all le biebo our juko continent, fofu ame and preached ye degbefa everywhere, le afisiafi Lord walking with them, apotola le dowo nkpliwo performing le nse don nyala to jesi si o pere wonla me say that again. gagbleke globe amen la That again. gagblo amen sesere This power museya of the risen Christ. sika cho Kristo ka foro tireboa awo doto jiolo so And talk to the Lord. na na pona maule gbedodo rame There's healing doyoyoli divine. mau me doyoyo There's healing definite. doyo sika me kona kote There's healing desire. doyoyo sika zena kote Desirable. doyoyo sika ojina elina For your family, elina opomea for your community, elina wo kwame for your church, elina wo hamea wo hame sika nele for everyone. elina mesiame Signs shall follow them. jesisiela kplo ame sika khoselado All you have to do is believe. nui la wo konyemenade khwese Power khwese has not changed. unsame tro All power unse kata given unto Christ unse kata ucho de Kristo si in heaven le jifonu tome and on earth. la nyigbaji kata And if Christ resides, abides in you, ene Kristo le mewa he abides with you. In that anomo power. le unsama me He loves you. dogbeda Kristo lo He take care. Kristo le abenao He heals Kristo yuado and he will heal you. eya yodo But after you are healed, gakene yodo voa for strength, you need food. na unsia bena na kpo unsia le hia ndudu You need le clean. hia fila no le hia udodo You need wherewithal. You take care of your life. le hia nu ikela na asokpo wa gbeji Belong to the church. vana nye hamevia You have leaders in the church. ye kpololo le hamea Healing is not enough. do amekwasu
healing. Doyoyo adede mesuo. But now we need Sisia what to eat. nu ila dua. If you're working, praise the Lord. Na le doma akpena mawu. If you're employed, praise the Na yina dome akpena mawu. If you can fend for yourself, praise the Lord. Ne tobe na de wonto le kpona doku oji akpena mawu. Not provide for yourself. Vaka ya wonto matia wona doku yo. Fault of yours. Eya mecho wo Church vodadagbo. belong to. Haime kele liari. After the Lord has miraculously healed us, Esika poto ayo donu kutu ya. church, Hamea. to look at us Hamera kpo. and see Eyo akpo na. what we can do. Nuka ewa wonao. So you remain Alebe na. alive. Laga poto anu agbe. And the church should not give any excuse. Alebe hamea mava do tafla chi. All the collection, all the offering, Alebe wa joga o. money, Wa joga. building, Khana obo wa tugbedoko. Voye wa so wa so gbledi o. the conference center. We spent all the money. Bena o ma joga. Aso zan. Bo wa so tugbedoko. Building. Eyo wa jo gble. People who worship in that building. Ameyo le subo o le gbedoko me di o. Ameyo le subo o le gbedoko ma ohia belele. Le gbefanya la. The naked. Mi do una ma manola o. For the widows. Mi le bena hosi o. For the fatherless. Mi le bena chevi o. That's given us to do. E do ma petora de mi asibe mi o. All Ele bena everything. mi awo kata de ju. Mi aga gble de kedi o. A petora perenti o. Ele dugbe donda. Dogbeda. Jesus' name we Le pray. Yesu penko me mi dogbeda le. The Lord has answered. A petola ese o gbedodora. Say the Lord has answered. Globa a petola senye gbedodora. Nu yo le bie le gbedodora me fiare globe na de. A petola senye gbedodora. Ma tone be ma kuku pata olo. Healthy life. La nu agbe anu la mo seme. Long life. La nu agbe jiji. Mighty purpose for life. La nu agbe la mo sela no wo. Sickness that came Eye dolele de siade. wrong. Sikava mo jete ponyo. Ebu moye. Looking for you. That sickness was blind and then came to your house. Sickness come out in Jesus' name. Dolele mare nku gbane. Ebu moye ovaro afome. Dolele dogole Yesu bankoma. Na mi adogbeda fofo le Yesu bankoma. Mi dogbeda. Apeto mi nya benade. It's for every Wo dodo na doyo amesame toye. Amesame toye le wo hame. Apeto do wasida. Yodo wo tukwa. Le radio semzi vila le Yesu bankoma. any form of sickness, Dolele kai le oji afio le nya sevivia. terminal sickness at this time, E gapopo ya mea. hour. Cho gapopo ya jia. Apeto kasi ojukwa. Yodo ojukwa. Tuka ojukwa. Le Yesu bankoma. Lord, I pray, Apeto me dogbeda. heal you, Benane yodo ojukwa. make us, Eye. you keep us La nami. healthy. Nyano la meseme. All the other things we need, Ngububu yoga hiamia. Awudodo. food, Enududu. shelter, Afi miamlo. care, Belele. provide, Apeto. Nao le Yesu bankoma. and use us. Ena zami. Lord, use Apeto me. zami. Apeto zam. Fight for the needs of Bena people mana ameyo proclame behia. Nekpa donchi le Yesu bankoma. This period was celebrating Gapopo ya mea. Jesus, Miele Yesu pazadum Emmanuel. the great giver. Amerikanya nunalagan. Give us the Apeto. power of Christ. Nami Kristo bo nonome. If we need to buy Ne lebe mi apre nu. of beans, Mi apre molu. bags of rice, Mi apre molu sako. Mi apre ayi sako. of gari, Mi apre gali sako. bags of potato, Mi apre. bags of tomato, bags of Mi apre jete. Mi apre tomatia. Apeto kpere mianchi.
that to celebrate benade ne mi dua sayade in Christ. ne mi le Kristo ba san dumade And then nya prenu ya o churches le mi ba ha o me a e mi amen na mo give a better amen. mi gbona ba amen la Lord, apeto take care of your people. po ojukwaji Lord, apeto let the church, na be ha me a church na be ha me a become balanced. wa agnososo mina soma Only alebena having money menye bena building e gala va khena gbodo tutu de ko o for building lives, building family, nya tu fo me o ha building the widow, nya tu ahosi o ha building the widow, nya tu ahosi untu aho nya tu building the people tevio of e mia tu mabo jukwado nobody. amerike So much to eat. manu amerisi gbangba ka wadui adopo vo ameriali makpa ndudu de ka wadulu nkekere kaji tete ha apeto Distribute the manna everywhere. mana de mena mesiama Let the goodness of the Lord na ba peto be domenyo no asogbe la fi safi na mesiama strangers la mejuro go ha le kapopo ya me celebrating ikanye Kristo baza dumea apeto kpere mi anti bena generosity. enuna na be gbogbo wa no miame alebena mi akasi agbo akasi amejuro yo proclamia le Yesu ben koma Bless your people. ira ojukwa So much alegbegbe have to give. bena wa no miasi ne mi anam bubu ekele mi ba ha oji doyoyo Yes. ne va me na mesiame Health, yes. For la mesene va na mesiame deliverance, yes. katutu For ne everyone. va na mesiame Dominion, jidudu yes. ne va na mesiame Happiness, jijo papa joy, pe jijo papa longer pe life agbejiji for everyone. ne va na mesiame Brother, no vi untu e va na olo my sister, no vi nyonu e va na olo my boy, my daughter, vi untu vi nyonu vi towe God, apeto let the happiness everywhere. na be jijo papa ne gere afisafi Jesus le Yesu name pon ko me mi to gbera la